Sarajevo za djecu. Draga djeco, mali ambasadori Sarajeva, s ponosom vam predstavljamo prvi dječji vodič pod nazivom Sarajevo za djecu. Vodič je namijenjen upravo vama, da kroz 10 kratkih i nadasve zanimljivih priča otkrijete najznačajnije ličnosti, spomenike te običaje staroga Sarajeva. Nadamo se da ćete uživati u vašem putovanju kroz daleku i slavnu prošlost grada Sarajeva, te da ćete biti ponosni na sva njegova bogatstva. Čuvajmo naš grad i prirodu, pa će i oni čuvati nas. Katedrala srca Isusova. Nakon što su Austro-Ugari 1878. godine teškom mukom zauzeli Bosnu i Hercegovinu te ušli u Sarajevo, nisu svi stanovnici grada bili oduševljeni. Međutim, ubrzo se pokazalo da Austro-Ugari nisu tako zločesti kao što se činilo na prvi pogled. Sarajevo malo pomalo poprima novo ruho, počinje ličiti na Beč, a pritom se pazi da se očuva i starinski orijentalni izgled staroga grada. Uveliko se grade nove visoke zgrade, ceste, putevi i druge bogomolje. Tada je sagrađena i stolna crkva, vrh bosanske nadbiskupije, na mjestu oronule i janjičarske kasarne, veličanstvena katedrala srca Isusova. Zadatak da sagradi crkvu su povjerili Josipu Vancašu, znanome arhitekti koji je u našoj zemlji izgradio više od 200 objekata. Sarajevska katedrala je svečano otvorena 1889. godine i posvećena srcu Isusovome, a za prvoga nadbiskupa je određen Josip Štadler. Još od tada 2 zvonika blizanca katedrale svojom stamenošću krase glavnu ulicu našega grada, ulicu Ferhadiju. U zvoniku desno od ulaza nalazi se ogromno zvono, dok se u lijevome nalazi 5 manjih zvona. Zamislite kako li je samo lijepo kada sat na katedrali sastavi svoje kazaljke i krene zvona zvon. Katedralu su posjetili mnogi znani ljudi, ali jedan od zasigurno najpoznatijih je bio Papa Ivan Pavao II. Tokom svoje posjete Sarajevu 1997. godine Papa je svratio do ljudima prepune katedrale, gdje je nakon toga održao svetu misu. Treba dodati da se za vremena Osmanlija u Sarajevu već nalazila katolička crkva, samo na drugome mjestu.